Assalamu alaikum. Bu haberler programması stüdyada Evgeniya Pekunova. Bugün bu levakalar hakkında ikiye edeceğiz. Kazakistan Prezidenti Nursultan Nazarbayev istifaga çıktı. Tevkif etilgen İskender Abdulganiyev'nin ailesinin ikisi. Ukrayna Yukarı Şurası'nda Arbi Ersil olğanlarga kol tutuv sergisi. Kazakistan Prezidenti Nursultan Nazarbayev halkına canlı yayında müracaat etip, prezidentlikni bırakkani hakkında ilan etti. Bu haqda Kazakistan Prezidentinin resmi saytında haber etili, devlet yolu başçısı vazifesini vaqtınca Senat spikeri Kasım-Jomart Tokayev eda edecek. Bu dönüşü Kırım meselesine nasıl tesir edeceğini biz siyasetçinas Arsen Jumadilov'dan soradık. Menimce çok şey değişmez. Çünkü Kazakistan öyle de devam edecek. Bir aslında küçükene memleket olarak iki balaban memleket arasında bir taraftan Rusya, bir taraftan Kıtay ve birinin o mukayet olacak. Bir taraftan hem dost olacak, o bir taraftan öz müstakilliğini saklayacak. Onun için o Ukrayna'ya ve Kırım Tatarlarga açıktan büyük destek gösterip olmaz. Ama aynı vakitte %100 Belarus gibi mesela %100 Rusya'nın herhangi adımına da kol tutmaz. Nursultan Nazarbayev Kazakistan Prezidenti vazifesini 1990 senesi April ayından itibaren eda edip gelgen edi. 2015 senesi April ayında o 5. defa prezidentlikке saylangan edi. Yararlangan Ukrayna Arbi esir algan denizcisi Vasiliy Soroka tünyavın ameliyat yapıldı. Bu haqda bizge onun adliyecisi Sergey Badamshin aytı. Onun sözlerine göre bu malumatni hastahane tasdiqlagan. Tünyevan operatsiya yapıldı. Ondan son o tahqiqat izolatoruna geri getirildi. Sargılav tahqiqat izolatorunda yapılacak. Tafsilatlıca malumat Cuma günü belli olacak. Onun tez vakitte yaxşı olup, iyileşir ve tezden evine qaytır dep ümit etemiz. 24 Ukraynalı denizci noyabr ayında esir alıngan edi. O vakit Rusya'nın maxsus hizmetleri Kerch civarındaki betaraf sularda Nikopol ve Berdyansk otellerinin yanı kapı red buksirine ateş açkan edi. Rusya Ukrayna Arbi denizcilerini sınırını kanunsuz geçkeninde habatlay. İşgal etilgen Kırım'da tutulgan edi Bekirov'ge açlık tutmak yasak. Genişsk Merkezi Rayonu Hastanesi'nin müdürü Eldar Fetiyev bolye edip tuşuне. Tevkiften evvel o Bekirov'nın sağlığı teşkireyken. Açlık tutmak katiyen yasaktır. Şeker diyabeti zaten tabir caiz ise hayat tarzı, hayat şekli demektir. Eğer gerek tarzda insülin terapiyası rejimine riayet edilmesi ya da şeker seviyesini düşürgen diğer ilaçlar kullanılmasa, aynı zamanda normal, arta bir diyeta tutulmagan takdirde prensip olarak bunun sonunu bilmek kıyın. Aslında kıyın da değil, sonu hayır olmaz. Birinciden men hastanı görmegence bir şey aytalmam. Diğer taraftan da bu vücudun alışıp esnasıdır. Vücudun ne kadar alışık olganın göstergen cereyandır demek mümkün. İşgalci Ahmetçit Mahkemesi Kırım'ın sabık prezidenti Yuriy Meshkov boyunca memuri işini baktı. Bu haqda Kırım hakikat bildirmekte Meshkov polis xadimlerine narazılık göstermesinde habatlana. Bu Yuriy Meshkov ve Kırım Kazaklığı atamanı Sergey Akimov yakınlarda Rusya nezaretteki hizmetçiler onlarını Ahmetçit'te tevkif ettiler. Meshkov narkotik maddeler içkeninde şüphelengen imiş. Bundan gayrı Rusya taraftar olgan blogerler Ilya Bolshedvorov ve Oleg Kocherov tevkif etildi. Nerede ve nasıl kaydetilgeni belli olmagan ve benim narkotik kullanganım hakkında işte meni bu sebepten tutkanına dair bir bilgisi şahsın müracaatı var. Kanunsuz Kırım Samavaronasının 28 iştirakçısını Kırım prokuraturası kıdırmakta. Bu haqda matbuat hizmeti bildiri, prokuraturanın malumatına göre onlar işgal vaktinde cinayet işlegen. Samavaronanın 165 vekili kıdırıla ve 1400 şahıs belgelendi. Uydurulgan Hizbut Tahrir işi Ahmetçit grupası boyunca oturuşov geçirildi. Habatlayıcı taraf delil olarak audio file getirdi.
Онда фигурантлар халқара хаберлерінің музыкері етелер. Бұқта қырым бірдімлігі хабер етмекте. Эвелден бүгін Ростовда Тимур Абдуллаянын камерадашы сұрғуда іштірақ етмеге редетті. Бір күн евел мәхкеме тевкиф әснасында алынған материаларыны бақты. Бүгін Бессарабов сорғуға чекілмек керек еді. Ода саяси мабюз ве Шимали Кавказ Арби махкемесінде видеобақ вастасынан іштирак етті. Қабатлақ тарафы оны сорғуға чекмеге тырыша еді, амма о Конституциясының 51-ші маддесіне бинайын жауап бермеге редетті. О оның бір камерада тұтылғанını айтты ве о яқшы бір адам деп айтты. Қабатлақ тарафы çok вақыт девамында оның фикірлеріні денештірмеге тырышты. 5 крам татарына ешғаджелер 2016 сенасы өткерілген тентеулерден сон тевкиф етілген еді. Ола Русия ве ешғал етілген қырымда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілетінде іштірақы тұвды қабатлана. Ескендер Абдулганиев Ахмеджи тезосында 34 күнден берли тұтыла. Февральнен 14-інде ФСБ-чілер онен берабер да 2 қырым татарының evine келді. Олар ешғал етілген қырымда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілетінде іштірақы тұвды қабатланды. Ескендернен анасыны оғлының енына керсетмейлер. Әвді Ескендерні қартанасы вяхыз қардашы беклей. Әрсалы күнеу біз қырым бірдімлігінен берабер. Сияси мабюслер ақында икее етеміз. Ескендер Абдулганинын әлесі ақында сиретіңіз. С детства он такой храбрый мальчик. Если он падал, О балығындан берлі әбжесур бала олып келді. 2-3 yaşında ола тұрып ехылса білі ағламайды. О өзіні дайма етішкен инсан кебе тұтайды. Орта мектепні бітірген сон тәселені девам еттіріп оламады. Чүнки бабасы хасталанды. Çalışmaға мечбур қалды, аммалық çalışты. Февральнен 14-сі жұма ақшамы күні саба саат 6-да мен ашханенің мұны бұ ерінде тұрып хаве пішірген арада қапу чалында. Кип деп сұрағанымда милиция деп жауап берділер. Қапыны ашханымнен артымдан маска таққан ешіл урбада инсанлар кірді. Әлелерінде автоматлары бар еді. Түнтюк ордыры көстерділер, бұйықлерден кім бар деп сұрадылар. Оғын векичик қызым бар дедім. О, оларны мұнда чағырыңыз деп айты. Мен қырып Ескентур милиция келді дедім. Олар кирли аяқапларынен артымдан чапып кірділер. Ішті қайда кетесін, ерге яд деп қычырмаға башлады. Бұл вақадан бір қач көневел омана бияз гулин ортопедик ястық бағышлаған еді. Ана білем ки бойнуны сақырта сізге бақшыш оларақ мұна боле ястық кетірдім деді. О әр вақыт бізні қайғырып келді. Битасыны қыз қардашыны тұшыне еді. О қан басымым көтеріліп, хаста олып ятқан вақтымда савут сабаны ювып қояр. Орталықны жиыштырар еді. О бұны пекинмеден япайды. О менен ойнай әр вақыт көтереді. Ағачығым пек мереметлі керек олса сертлік де көстереді. Ағачығым мана әр байрамда идеялер береді. Менің айтажақ екене шем шуки. Менің ағачығым теоризді гүл. Әвге қайту фадлы ресеп сіргасы Украина юқары шырасында açılды. О арби эсир олған дінежелерге бағышлана. Анда Украинаның чешит көшелерінден келген ресалдардың 24 ресми бар. Бұл Биата Киркульның күчі гемиевге керек қайтадлы ресимінің копиялары сірге юқары шырада мартын 22-сінеже ачық олacak. Я хочу подякувати. Мен Украина юқары радасында лайбесінде иш бұ сергені кечіремекнің тәшібішчісі олған Украина дінежелердің әлеріне тәшекүр білдірмеге істейм. Бұл бүтін сәсетшілерге жең девам әткеніні қатырлатмақ үшін яқшы бір маначихтыр. Яны бұл күленечек меселеді гүл. Мистецтво рятує, так? Санат боле құртара. Мен разы олдым, вианладым ки ос есесіні қошсам, демек бірісіне ярдым етіп олажам. Хосусан әлдерге, чүнки бұл ақта кімсе ұнытмамасы үшін айтмақ бе сұсмамақ керек. Менің ішім есе бұның тымса лидер. Ішті мен тасвир әткен коктеке хуш, бұл бір васидыр, бізім андаки егетлеріні хорчалай.
Прагада Қырым ишғалінің 5 жылығына бағышланған Сергей өткерілді. Бұл Чехиядегі People in Need ұху химайет ішкілетінің ilk тәдбірі келгендер сияси мәбіслердің фоторесімлері қори біле еділер. Бұндан ғары күрішті чықышта зеречелеріні перформансылара сұрғуға чеке бевесе қаларыны тешкерелер. Украинаның қыда қысмы или илхак етілген Қырым арасындaki сүни сынырны кесіп кечкен шақышлар өзлеріні насыл исеткенлеріні исеттермеге фұрсат берді. Бұның асла хош бір процедура олмағаныны исетмеге имкан берді. Çünkü mabusa pısxanede tutula. Belki de bu insan bütünle gayip olup ketkendir. Ya da bu kahramanlardan bazı birisi Kırım'a kaytıp olamaydır. Bu ise aile babasız kaldı demektir mesela. İşte bu sebepten ressam aslında bu serginin kuratörü olgan Safiya Tokar bu yepçiklerin bir şekilde bu insanlar evinde olmağını göstermeye tırıştı. Biz onların hepsini boyalamağa istemedik, çünkü onlar yürek kalpte ve aile kalmağa devam etti. Programımız sonuna yetti. Siz için stüdyada Evgeniya Pekunova çalıştı. Kuruşkenci.